Abusia sese kan no awukura na enye nkontomre hwan na akwaka ka Ebenezer yi sede aka ni asibi abre no na nwura na ni bre ni mehunu time na otwa kuma wood movies na na friend ras nene no sata mani endin ni bi na mehu ye sede na aka ni asibi abre no okasa osi adan ye yenkoa na ye nyenkoa enese mo hwenso na si efiri Togo a mo nka nkire yen ni nyina nie onse nche na Djka odi ni birthday na se na mekọ ho mehunu aka Ebenezer wo ho na mibusa se aka no mzo oni kwaku manu ne sanko omo wa akra omo twa some scenes bi enampa aka Ebenezer won cry enra hwe scene na se kra mehu afia odo ene celebrities na bebre na ewo ho na de kofa ba ye nyina nie scene bi omo peso omo twa no eye achimota mo na emse omo gina ho a omo twa na ena enkra ba se omo ni ho kwan se wo so omo twa no se Bema adana ya na toda mo ye niema sa na yaye din ni ehwe mo sorry a mo se Ghana movie nyefe mo sorry a mo se skit nyefe ko Nigeria na ko hwe ade obi fie na wo pa twa mo atimi dedicate om na mo de ama wo ginetwa hotel we ginetwa Ghana hansa kra na obenya hotel bi dia ya ade no na wa bremu yie pa emu sika ye beje wo emu bua ye bebo wo no enya asem ketua na ade ne sebe mpreduasa oman ni nyina ade a ena ye ba hase ye ba betwa we ye megina hase ye ba bebokro no ye ba ya amanwura mo no se ye ba bebokro no eye sin ye pese ye ba betwa ne ade entertain mo Ghana fo na enu nti ade nti na mo se ye ni hu kwan se ye twa animu na ye gina ye nwura mo ni inside na nya asem ketua nti enura ema aka Ebenezer eka se mi se de oso oye bema no so omu gina oso omu twa omu pa obi ntweme no omu nhwa de a ebesie ampa because yasin so tap nkyerani a woje wo obi bebusa so omu siki permission ana so omu siki permission the thing is eto da ukokuma se mola amanfo bebre abrofo bebre eno na aka Ebenezer no obo o se broni na begina ha se nko twa movie a enka mo besan kra de ntoma asefom so wonante so Ghana has had the ene kosopa. Minimisa mu wa brochire mu bedi hu adanse. Eto da so ufra brochire na wo bana wo bedru ye various airports na. A treatment ayede mamu in terms of searching. Broni dru ha asasabi wono de oyanyame ye gya no mane kosa. U bibini na nkasa watu kwan ya wo ba wo mamu no. Ensem e beka tro ne dwuma ye de bedi wo no. Eto da ogina ho na awra ho. Ubusa ho se ada kra na manka ho me ba ha ba be yeden. Eno na aka Ebenezer echiremu se donno afro tegare afedi adurumre bia e wo se Ghana movie industry no sorry etia sa na ema we encheye obi make reference say a whole flat staff house abrantia o free your friend is bedman munkrofui ene Drake munkrofui oh your friend is kra oba Ghana ha ema onya access to flat staff house baby a wo kogina ye president in my speech a ho no ogina e de my speech fellow Ghanaians e ho na branch ni kogina ye ehie ni nika ketewa bi ebo ni chain as address no de kogina ho no senka ye me e na me de kowura ho a ebi anka sa ada no enka me ni akua bedu nko ante me nka bi what you say enti aka Ebenezer making references to all these things abrofo na na sa ho wo ne bo man mu a and titie ni said your friend is saying enye jeswa ejeju omo so no wa wo ye Ghana ni na nkasa ne nya sa na ye wo enu nti enura ema aka Ebenezer eye ne ye pa na o kire mu ka se adamu pese ye nkobokro no ana kane life na ne ye wo mu sa na mo pa na adan ankasa na oman na ankasa mia ne nkofo adan na mo ye sa mutimi ya ade bi ne ye ra ho me say
wo waka ni bre ena afen nso tapo nkyerani a woje wo aka Ebenezer minhu ni saa bi da na ansa na obi nso enya saa no na wonase wutimu se eyade a ahye wo mu ache na nura wo the lies of Raskemo so bolo de nsaje ne bodam so bolo ampa na nkasa so bolo bie na no de a ene ba bi amwo no eja beto ho so bolo pocket no ne nam ho wutimu se minua no pocket nyina na echese odwene nsem woni tirim se adan na mo yesa na enura minim se aka ehunu se na cameras ni so na ohwese de na aka ni asibi abra no okwa no oba na chese areho madaroma moma ye nyina yenka mom so oman na ade bi ebema Ghana ni ba fa ahodie no yenyinyinam yanhwe ekwan efa so a ye galam say ye treating wa ha ye koche Ghana ni ba etoda etuo ten China ni ba dia ye so wonko what you say se wo abrochire na meka sa abrochire fo amohwe me no mudi adanse etoda se ne se wo pese wo bebie 7 previous adwuma kura wo Ghana ha baabi a wo pekura bie adwuma ma Ghana ni ba nya bia ye no eye nsem bebre ho nkrata asem ukuta usika o ko nebra utua ha ofa ha nanso broni nya beduru ha pe o access ne to do everything ni opeso o ye bia wo so otimi ye eba saa na sa wo ye timamuni na sa wo ye Ghana ni a ya na obusa ho se adenti na me ankasa me kurom metimi kurom na madane sabi akoa na akoa firi baabi aba no abedane ode hye enu nti enura nsem a esi ewo achimota mall no na enya asem keto a ne chese eye ni brisem yie pa na nkofo bebre na nso ko social media no so a comment section amanfo bebre na nso ka se yenhu aka Ebenezer say bi da enu nti utimu se bibi na afunu yenua na enura de all voice out enche mami make reference we kwadwo nkansa lewin na nsia na okọ live na lewin asem okan na enna ba besi so sesi e ososo obehwe movie omutwa ya na efredi 2 pilots a plane na nkasa na wo se plane ni 2 omofa pilot etua neka ne producer na ye ready so the plane into yemfa pilot into neka said the be bibia be lively you see omo culture omo say apart from so omotua plane neka no ye ma plane into enti kwadon kansa na kire mu say plane ne sifa akon ena na omo acte ena effect bi ena wo hwa a eti said the asset ye ma plane ne to ye aden o se etoda o kope omen ejapade bi kura wo pe police station bi na wo de atwa we ya why you ready are you willing say obey necessary arrangements said the beya on sabeka but yem fama emu questions and na wo free hin and da be na wo ba ye and nsem bebre o se ya kamia say bibini ankasa yankasa ne ye ho enemies nanso se asem to bibini e wa abrochira ne ete ha ne e ka se free ho ahwani nanso ni nua na ankasa one ne te ya ne de e ka ono nko na nkuwawu hwese toda wo kwa adwuma na bia mudi traffic im nipa na odi wanim na bia onye na adwen se wokọ wa wudi na chi bi kura wa wadwen se wo pentem na wakọ wo be wadwen se wo san ne ho na no nso afen wo tia so ba mi hu a wonko ye hwe sa na bibifo ye tie ya dwene nyina akwa ye se ye nkoto ya dwen nyina akwa ye se ye nkoto ba ko kono na ba ko twene san eba saa ya na emwa enu nti enura asema esi ye no eno no mame ma nkohwe full video no na hwe ekwan a enura ye de eye aka Ebenezer ne nkofo ye de wo fa so ewo achimota mola in fact ye mu bia etie de ye ka se eniema antwa yie kra e ba cho subscribe to channel no aha Djka Nyansapo TV momodi aso be subscribe na wayi waja wo comment no na wo de amame medase Magic so ba ombra Magic Papa I got I be jay you actually I'm only a young power than have here and you yeah you just come to tell you how you look at some how you move to tell you management you processing your people on your I don't know if you free to
What is the whole thing? Obi free US Eco Parliament Eco Yeduma Ekna Osashi we the go now just come on aha Achimota mo na ye the baby videos I'm yamu baby kasa che Ghana mo celebrate ba ku say what are you saying? You don't want to talk about it? Why? Mr. Foreigner celebrating around because I'm waiting in Papa. I'm running 7. And you prove that